Welcome to Kapasis Ilocano Best Music. Please subscribe to our channel. Diyato kaya't ang pagkasarap ay sibil ang mapirmaan. Kaya't kunto ijay simbahan kanumag na marupi karan. Ket intong agkasarap balbaliwag tutoy pusturat. Ako tigutinto ti abagak ag kinikininto pay ti panagnak. Ket intong agkasarap nagkaruba. Ket intun agawid ako magtulog kundot pito ken tambor. Agbalik-balik to agas kaluyon ikini-kini daytoy nay patong. Simbahan tanumag na marupi karan. Ket intong agkasarap balbaliwag tutoy pusturat. Ako tigutinto ti abagak ag kinikininto pay ti panagnak. Ket kasarap iyet tutay adut kwartana. Tapno makadomingo iti padaya maawis to amin nagkaruba. Ket intun agawid akon katuyog kundot pito ken tambor. Agbalik-balik to agas kaluyon ikini-kini daytoy nay patong. Agbalik-balik to agas kaluyon ikini-kini daytoy nay patong. Kapasis Ilocano the best. Iyang may sa kan kanayon laeng asiliwag ken ka alang aluden biag ko di nagkadbaybayan tanal Pasko ngayon kaniya di kan
sudi anenang sampagitaan na pusatsat sikaawan sa bali din karik aliw-liwag ito'y lubong laing kanat tungpal to'y biyak ay aten ka ngem sika kanyak saan dardarep tepen ka ngem dinat samet kap kap nekan yemuray nukasta di kanto paginsasan agpapan biyak ko iti akan ibusanan ay aten ka ngem sika kanyak saan dardarep depen ka ngem dingat samet kap kap nekan ngem muray pay nukasta di kanto paginsasan agpapan biyak ko iti akan ibusanan agpapan biyak ko iti akan ibusanan. Kawan patien